bring the boy over unannounced, on a mission for a spouse. Don't you smile too big or he'll ask for your hand and you'll end up alone and down. But it doesn't matter anyhow, I don't bat for your team now. Tapi ada satu kendala di sini, bahwasanya di sini kita udah koordinasi tadi sama Panglima Laut setempat dan diberitahukan kepada kawan-kawan kita semua, bagi seluruh Seperu yang ingin datang ke Pulau Ke, kita bisa saja menembak di sini, tapi ikannya tidak untuk dibawa pulang, hanya untuk makan di sini. Jadi kita hari ini acaranya happy hunting, oke? Harapannya? Hah? Harapannya ke depan, ini sementara kita jalani aja dulu. Semoga ke depan mereka akan berwawasan luas mengenai para Seperu, dan mungkin ke depannya kita usahakan di sini bisa untuk nembak. Silaturahmi gitu lah. Oke, Gimana banyak kali kata-kata gitu. Kok kata saya sakit bening. Jadi agenda kita hari ini khususnya para Seperu semoga jadi ajang silaturahmi, kita happy aja di sini, menikmati suasana alam di Pulau Ke dan happy lah pokoknya. Oke. Cuaca. Kampar ini. Cuaca dikit mendung ya. Untuk cuaca hari ini mendung, tapi airnya lumayan bagus. Untuk arusnya tidak terlalu kencang dan gelombang kecil. Mungkin apa hari? Malam turun ya? Oh ya, satu lagi info yang bagi Seperu yang ingin kemari, itu kita udah koordinasi sama Panglima Laut setempat. Untuk malam kita tidak bisa mencari rezeki ataupun menembak di malam hari, dikarenakan para nelayan setempat mereka mencari lobster pada malam hari. Jadi diharapkan bagi teman-teman Seperu tidak menyelam di malam hari untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Tapi kita boleh? Kita enggak. Emang boleh. Itu kawan kita tuh. Oke, untuk sekarang kita akan pasang tenda di sebelah sana. Let's go. Itu aja. Ya, let's go, lari kawan, lari, bantu kawan yang lain, ayo. Go, lari. Oke. Tenda baru nih, nggak bisa masang bos. Bingung ketua kita masang. Bisa baca tutorial lah. It's not something that I'm trying to tell you that I'm missing. Ini, nggak enak lah ya kan. Jadi kan Ri nggak boleh bawa ikan, nggak enak buat video Ri. Mana? Nanti kita panggil Bang mau suruh jemput tong kita. Aman, kita telepon. Lewat ini tuh. Jadi gimana Bang? Ini apa namanya Bang? Pulau Ke. Kita sini aktif apa aja? Hari ini. Kayak POC baru mendarat. POC ini ya, Belanda dia. Kayak POC baru mendarat. Invasi. Ini yang bikin lari. Nyo kan, nyo Pulau Ke. Yang nyo Pulau Lun. Nyo Pulau Ke. Komandan deh.
lit me up and kept me warm most nights. And I'm not sure if this is wrong or right. Keep running out every time I'm apart from you. I can't control this feeling I might lose. And it's not something that I'm trying to prove when I tell you that I'm missing you. Fire starter, you lit me up and kept me warm most nights. And I'm not sure if this is wrong or right. Keep running out every time I'm apart from you. I can't control this feeling I might lose. And it's not something that I'm trying to prove when I tell you that I'm missing you. Coming down, feel the ground. It's always been unpleasant somehow. Pass the crown while bleeding out. The end has come, a war is to begin. And all the things that could be mine are drowning in reverie. How can I go alone in this now? And everyone around, they speak too loud. Why would you carry me? Why don't you go now? I wish I could go back now. Running at speed of sound, careless of what the future holds. It always ends just like this. Why is the fall so high? From feelings above the clouds, collecting the pieces caused by all my past mistakes. Can't remember why. Burning up like stars will fade. The light is gone, the color's not the same. Cleaning up, always the same. Another season is coming to an end, and all the things that could be mine are drowning in reverie. How can I go alone in this now? And everyone around, they speak too loud. Why would you carry me? Why don't you go now? I wish I could go back now. Running at speed of sound, careless of what the future holds. It always ends just like this. Why is the fall so high? From feelings above the clouds, collecting the pieces caused by all my past mistakes. Can't remember why. I can't remember how it feels to remember who you are. Ooh, don't cry. Jadi kita mau apa dong? Kita bakar ikan. Ikannya ikan pecah. Enggak lah, ini citi nih. Boleh. Ikan baru mendarat. Terbeli. Segar nih, kita langsung di endorse dari apa nama usaha bang? Aloha, The Energy Aloha namanya. Makan ikan bakar siang-siang. Ketua gila ada ikan. Jadi tua kelapanya, partinya. Jelas tadi kayak kita tadi ngapain ya, kita sadar pagi.
places caused by all my past mistakes. Can't remember why. You ask me what I'm thinking, but I tell you that I'm fine. One more shot of vodka and you'll know that I was lying. Baby blue, baby blue, I'm thinking of you. I'm standing by the exit door, you ask me where I'm going. Say I'm going home tonight, don't know what I've done. Baby blue, baby blue, I'm thinking of you. Black shirt, you go dancing, white coat, you romance her blue. Okay. Platinum blonde with baby blues. Does she wear cheap perfume like you do? Does she wear cheap perfume like you do? Does she wear cheap perfume like you do? Like you do. The weather was a changing, but your hands were touching mine. You seem to always look at me. I'm searching in the sky, baby blue. Baby blue, I'm thinking of you. We always were drinking New York City all the time. Did you see the Brooklyn Bridge from close or far behind? Baby blue, baby blue, I'm thinking of you. Black shirt falling off your light coat, you just chance it blue. Platinum blonde with baby blues. Does she wear cheap perfume like you do? Like you. Does she wear cheap perfume like you do? Itu semua tidak benar teman-teman. Jangan percaya si Ari ya. Ya ada bang. Dari pagi ngapain kita? Hari ini kita kegiatan dari pagi itu bangun tidur, terus gosok gigi, sarapan, minum kopi, lalu kita nyebur ke laut, nyemplung guys. Dan hari ini kita mendapatkan beberapa ikan seperti rambe, ikan kerapu, dan langsung kita masak. Bahasa kerennya apa? GT. Giant Trevally. Sama? Dengan grouper. Agenda kita hari ini apa ya bang? Hah? Agenda kita? Hari ini agenda ya bersantai-santai sambil menunggu airnya jernih. Itu lagi panglimanya lagi taruh tawas di laut tuh. Mungkin 2 hari lagi udah jernih, oke? Pesan untuk Panglima. Pesannya untuk Panglima, terima kasih tidak membawa ikan dari pulau ini ke rumah karena memang tidak ada ikan ya. Terima kasih guys. Gimana nih? Gimana Iceko? Dari Iceko? Iceko luar biasa. Nah, kita Konten pertama nih. menu hari ini apa aja bang? Menu ini ada ikan bakar cabai-cabai. Sama? Ini apa nih? Oh tidur. Ada Wilson kita makan. Buah sekedar.
atas.